Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Hey, again, ngicacise le ndaba zithando. Yabo into enzeka la ku YouTube. Senza ama video. Sifake sikubonayo, sisho kusho abantu. Sikhuluma indaba zabantu, siyahleba. Sibuye sikhulume nezethu kancane. Ngelinye ilanga uzongithanda, ngelinye ilanga ungangithandi. Kodwa ungalenzi iphutha lokuthi manje sowucabanga ukuthi ngoba sewungitshele kaningi ukuthi awungithandi kuzoba njani. Hayi sithando. Thina sashiwa abantu besitshele bona umuntu ekusukele ekutshela ukuthi hayi ngiyakuthanda and nje umuntu right ngiyakubona. Uyibuza ukuthi hayibo uwaze lapho ukuthi ngumuntu oright lo eqala nokungibona. Hayi umnikeza isikhathi ke lo beshilo ke umuntu ethi ngiyakuthanda. Nawe uzuthi hayi angeke ngizame ke nama ngeke ngikusho lokho. Usho ke nawe ukuthi ngiyakuthanda hayi ihambe into yakhona. Nange sejika phela manje uyoze kuyo uyokusukelile wafuna ninamba zakho alobe kulandela washo ukuthi ngiyakuthanda mawusufikile ke nawe usukulenta kuyona hayi seyajika awucabangeke wena angazi ngize ngikubone indawo sihlanganiswe ukuthi nje ngiyahleba kulento ekhandwa abelungu lezi zinto ezenziwa abelungu. So uyangisukela ke manje ngokuthi nje ngikhulume ngomuntu wena othi uyi-biggest fan. Nalento kuba yi-biggest fan yazi inomoya omncane omubi kodwa ongawunakile. Uyabo le energy usuke ube nayo ulwela umuntu ongakwazi noma ukuthi uvuke ngephalishi noma uvuke ngani uzolala udleni ihamba ibe yimbi. Ngoba manje sozoxabana nathi egcineni wena usofuna izinto ezifuna ukupromota awusazi ukuthi uzothini kimi ngoba phela ungithukele indaba zabantu ezingahlangene nawe. Kanti mawungicorrecta noma ungilungisa uyayisho kahle ngiyizinto yakho. Manje mawuzothi nje uyangidina siyadinana kwasha kwacima isho ukuthi awuyizwa into engiyishilo mase ngiyakuchazela ukuthi hayi no mina ngibona kanje ngoba wamamehlo ilawa kumina. Lawa wakho ilawa kuwena asizobona ngokufana. Nasesikoleni kwakukhona ababethola o-A kube khona abathola o-C no-D. Manje siphoqelani ukuthi mase sila ku social media sesigudluzana khona wena ngoba uthanda ubani usufuna ukungidonsa nami ngiye kuleyo direction no sweetheart. Mawuthi awungithandi abangitshela bengisukela ngingabenzanga lutho. Bengisukela umuntu engilandele azathi ufuna inamba yami ngimnike. Ekugcineni hayibo wemuntu wenkosi uwofike kimi sekufanele kube yimi futhi osengathi sengenza lento ade uyenze ekuqaleni asishiyeke lento. Ngashiya lo ngimnikeza isikhathi sami wena usase sakhe isikhathi ngokuthi ulandele le ndavundava osuke iyindavundava kuwena ngoba kahle mawuthatha into mawubuka into ongayizwa umusha esakho isikhathi. Asilungiseke lento leyo ukuthi nje ngizoba ngitshela abantu everyday ukuthi hey ubani unesicefe ngimthandi hamba la singekho khona isicefe ukuze ungazibangela ukushisa phela sithando. Ungayibangela ukushisa hamba la ongekho khona isicefe kodwa futhi mawukuthi ke hayi umuntu omthandayo noma uthanda izinto ayishoyo uyabona ukuthi kukhona la aphambuka khona. Ikhona indlela yokusho ukuthi hayi no darling into enje mina ngibona kanje awuboni yini ukuthi lokho kwakho akusikho noma uyaphambana noma not uyaphambana ukuthi uyaphambana sekufana ukuthi uyahlanya oku disrespectful noma ke usho ukuthi hayi sando sami lokho kukanje wena unale information esikutholile ilokho. Uyabona sinendlela yokuthi uyangibonisa noma lo muntu uyambonisa. Manje nje masuzovela ucikeke ucasuke sokhuluma ngendaba yokuthi ayingabuka le channel akube njani asihlalanga nawe saba nemeeting ukuthi sizoqala nokuthi sizophelelaphi akuphetho wena akwaziwe wena. So la obona khona ukuthi ngathi la kune nonsense hamba la ungekho khona inonsense ukuthi uzoba right ngoba nje kahle ithanda ukudidana lento ukuthi hayibo uyilandelelani i-channel ecasulayo ulandelelani umgosi obhedayo zikhona izinto eziproductive ngokwamehlo akho ulandelelani into eyindavundavu
ulandelelani into engakufundisi luso kufana nokuthi nje angazi ngayifanisa nani lento into ezoba sebala ukuthi ikhona into engeke izishintshe kodwa wena ungayishintsha. Uyabona nje ukuthi mina mhlambe ngiyahema noma ngihleba into engathishu kwenziwa yimi. Wena ukuthi ufunani le ewusizo kuwena okwakho lokho okufanele ukuthi kwenziwe wena. Mawukuthi mhlambe-ke wena ulandela izinto ezizokusiza zikwakhe zikufundise ngamabhizinisi nani wenze lezo zinto. Oyifunela ukuhleka oshoyo ukuthi hayi ngesikhathi sami ngenza ukuthi mase ngifuna ukuhleka ngiyahleka. Mase ngifuna ukuthi hayibo abantu bahle bakuthini ku-social media ngiyahamba ngiyabuka lokho futhi akungilimazi indawo. Uyabona ukuthi asifani kanjalo. Kodwa nje mina-ke uze nje ungayihluphi uyobe ungitshela ukuthi awungithandi. Bakhona abangitshela ukuthi bayangithanda kodwa futhi-ke bajike futhi bona bangijikela ngoba vele iqiniso alikho emhlabeni. Nami ngasale ngiyibuza nje ukuthi hayibo umuntu ongamazi evele kubuke nje ekulandele sekulandelile-ke usuyamlalela ukuthi uthini-ke aheme-ke aqede. Hhayi-ke umnike-ke inamba yakho nawe phela ngoba usuthi hayi cha khona abantu ngase into ayikhulumayo iyawenza umqondo hhayi ahambe-ke. Sesiyahamba-ke isikhathi solobe umnikeza isikhathi-ke nawe-ke senilobe nihleka ubala-ke nakwa-WhatsApp nihleka ubala-ke. Mase senalobo niyabhekana-ke eduzane manje sulobe umbukele eduzane-ke naye kubukele eduzane seyajika-ke manje awusamqonda ukuthi hayibo kanti lona ubani seqala into zakhe. Uyabo okucabangeke ngikwamukele ukuthi awusho ukuthi lona vele phela hayi akayazi into ayifunayo noma nje hayi usedecide ukuthi okay manje akasangithandi. Mase kuba khona omunye-ke ozosuka ku-social media ngoba enefoni lapha kangazi esho yonke into afuna ukuyisho nje ngokuthi ngisuke ngaba nombono ophambana nowakhe webabo. Hayi bantu hayi sisempini yokuthi sibonane nemvana kahle kahle. Sisempini yokuthi singene ezulwini lapha sihlabelele kodwa kwasemhlabeni okwasemhlabeni. Nina nje musana ukudlala ngathi ngikani ukudlala ngabantu yani ukudlala ngathi umuntu ongamthandi usuke umlandela landela lobo bathandayo ukuze kuzoba mnandi. Lona nje ongayigqumisa inhliziyo yakho phuma kuye. Hayi mina ngiyakwenza kave kulula. Hayi yabo nje mina mawukhuluma into mayingangena ngabona ukuthi hey lo ukhuluma kanje ukhuluma kambi hayi udisrespectful lo akayicabanga into ayikhulumayo akayihlolisisi ngoba phela yabona la ku-social media siyahleba. Kodwa khona ezinye izinto noma uhleba ongafanele ukuthi uyihlebe fanele ihlebetshwe abantu abafundisiwe ngazo. Uyayibona ngizokutshela ukuthi indle yabo yonke leyo yokukhuluma ngo-mental health ngo-GBV fanele ikhulume umuntu okuyiposition yokuthi akhulume ngakhona. Uyazi ukuthi ngisho njalo ngoba lo muntu utrainiwe useyifundisile ne-tone akhuluma ngayo uyazi ukuthi ukhuluma ngento ejulile. Akufunakali kumuntu ozobuye nje evuka okuhlanya umthola useyamemeza la ayimenyezwa lento ngoba into enzima. Umuntu useyakhuluma ngo-mental health usesho noma yini okufika ekhanda lakhe kanti akusebenzi kanjalo ngoba khona abanye abantu abathintekile. Bakhona abantu abasey'nkingeni sebelalele wena uyasangana lana omunye ngale usewutholakala ukuthi usenza into useyacasuka ngumphushile kanti singamasisuke nje siyihlebela abantu siyihlipizela ukuthi babo kodwa wakwenze njani into enjeni nje uyabo ayisho lutho leyo nto. Kodwa manje mase sisukela le yo GBV no mental health nenye-ke sibonayo ukuthi hayi usungene kakhulu-ke manje sowugamenxa endabeni zabantu lokhu akukufuni. Sengichazela-ke ngoba ikhona yona ukuthi hayi sinama-YouTube channel siyahleba kumnandi-ke vele ukuhleba ngesinye isikhathi noma ngazi noma idimoni yini kodwa nje ukuhleba kunayo into ekwenza nje ukitaze kungazi ukuthi ukitazwa yini angazi uma kuyidimoni. Kodwa kusunayo-ke leyo nto isimnandi-ke ngoba phela ayave kulula ukuthi uyenze leyo kuhleba. Bheka-ke ukuthi kulezi zinto usuhleba ngazo usuthini ngoba ezinye izinto akuhlekiswa ngazo akuzona ngempela ezokuthi kuhlekiswe ngazo. Ngabe le video beyiqalephi ngoba isila
Hayi. Yeah. And vele abantu bazobaleka. Ngicela ukuthi ningabaleki. Akubaleke laba bathi abangithandi. Laba abangithandayo-ke noma bengithanda kancane, hlalani. Ngoba phela angihlezi nginje. Ngelinye ilanga nje ngibe serious ilanga lonke. Ngelinye babo ngeke kulunge. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye-bye.